tshotla njaka Mogalabi. wa tseba nna Mogalabi. wa tseba Bo, o tshetse molao wena, o tshetse molao. ke to suwa wena Mosadi wa la so monyana kere. ke to suwa wena tsebe Bo. O tšerillo tšai. Wa di bona eng? Mosadi o tshetse le molao wena. Mosadi o la so monyalo wena. A so monyana mosadi o. kwa ba le se ke monyana A se ke re kwa makere a so monyana. ke re motho la ke moacha ka street re ka dia DNA Mogalabi. re ka dia DNA nkontwela Mogalabi. Mogalabi wa ke nna ba wena E gopala o di mmere kwa gore ba sempola. ke tao subeletsa wena Gopala o di mmere kwa gore ba sempola. ke to suwa motho la ke monyetse ke na le dithatsi O na le dithatsi. ke na le dithatsi Di ka tsone thatsi tsona. Di ka tsone thatsi tsona. re ka ya go bona Kae? re ka ya go bona nkontwela O dula kae? Wa tshwara Mogalabi. go batla Mogalabi Wa tshwara. mapodisa re betha a go subeletsa A wena kampane. go subeletsa O tshetse molao mosadi o la tswa re buile kae kwa Kaka station. Wa tswa re mosadi o la buile kae kwa Kaka station ka baka lao. wa ngaba Kampane. wa ngaba Captain Kampane. Community way. Banna ba maekarabelo ba setsi ba thomile o le ipela bana ba bona dikobo tsa Christmas. nna go gana lentswe la modimo straight gore ke sekanyelwa gape wa kwa tabe mpolo se o iboletse ka moarapuka ya go kgetho ya rene ba ba le re gatelela theletša e motho a nyetswe gate e tšhaile a ka disaeta o thala se ka thasanya labedi a namadula e tea bola ke mmeane bophelo ba e ka moo awa e kgonege ke moswa kudu nna moso wa eng ke moswa nna ke teke bolaya ke tala e kgonege ape o santse ya o tšea kano o dumela gore monna o nyala o tsebe gore o sa to emela gape nna le motho le sa le reng wa bona taba tsa galeso gore ga wane gale bele ke a nyalwa gape di bo matenese ka moka jale di kobone Aowa. lentswe la modimo a le dumele ke adultery o tseba adultery ka sekgomo Botswa. ke botswa Botswa. ke botswa Nkampane ke die botswa pele ga legodimo, ke tla seka ke botswa pele. ba o thakana le bompia ka moa e bompia bo bua ke Ba mo tlhopa la go ke tshwara. bolokile moruti Wa kwa? nna nka se dule ke teng baebele a dumele motho a nyala ntšhi motho le salang nyala gale ra Eh. gaoane Eh. ka 70 rand le gone ao 70 rand ano e lokile 70 rand 70 rand ano ke lenyalo a ke re le o ta kgona ke gole 70 rand ke mo a o sana gore o ka nyalo a bedi ka mokgwa lela e tšhaile o nyetswe a tee e tšhaile ge ba legodimong re ya go seka kere e reng ke sekeng fele o ka se tsene le yana mo ba seka o ka se fite ka mokgwa o kwana le Mara dilo tša motho go thakathakana o ka se fite le yana kua ba sekana o re o tswa o e swa o e selare mo lefatsheng ke ra gore ke mosa sona ke to dula ke teng ke tshware o fitlhelele ke tshware a wa ee nkampane o etse bakgakolo ba bo magaeng ba ke tshwere ba sa nyako o thwa ba ngwaiwa a wa nkampane Eh. ka se dumela o gotelela monna ano la wa o palelwa ke dilo ka moka gape ebile batho bale ba re ba ata ka weekend boma bana bale ba ya bonyalang gabedi ba re ba ata ka weekend ba le nne ke go ba botse gore lo nyadiša ke ma o se tsebe mangwalo le ka se re diele feiba ke a gafa re ta o patela mose nna mose re ta o patela a se ke bolae ke tala ee a ke o ne gafa mona wena wa eng o ne mona le o ka gota founu ne. nnete motho wa mereme ka o nyaka o di a botswa ke dumele o mpša Community way. Banna ba maekarabelo ba setsi ba thomile o le ipela bana ba bona dikobo tsa Christmas. lenyalo le la ka le ya ntaba man ai moa jaaka mane wa ntaba e ya ke sa mo tseba mane na o reng jalo ai re alwa mane re alwa a sa boya le hae bro a sa boya le hae ke nana o tsentšha dibose lo tša ka dithakathakane mane o ka reng a se ke bere ke dilo botse nako tše ke monyala gane lena botsebotse le bereka ka lo tše tša manyalo le bereka bua wa tseba ke nana o tlhokile information e tseneletšeng lo tše di nyaka o dule gausi le baruti ba e le gore ba na le tsebo wa kwa re kgone lo thuša nna a šetse ke nyadiša batho ka mo kerekeng ka go ena le batho ba e le gore ba re bolo re a tšeana ba le re a nyalana ke šoma le batho ba vi sonti attorneys wankwa ke šoma le vi sonti attorneys gore re registare le batho manyalo a bona ga ba fetša go kopana ba re a nyalana Kana lenyalo le ya registering. lenyalo le ya registariwa gore le dule le le ka lethakong le le botse la molao wankwa gore re se ka tara re ba le thakathakano tša go tshwana le gore santse le re divorcane o se ka kgwetša o mongwe a sa tsebe gore a tšeeng o mongwe a tšeelwa bana o mongwe a tšeelwa dinto o mongwe a tšeelwa dikolo mara o tshwere banna ba sonti attorneys ba tota ba o thuša ka molao a ke renkole ba o thuša le ka di-marriage certificate Kana le merit certificate wa tswana. di a tswana mona mbile o seno registera le bona wa tseba gore na ke iwele ke imoeta pele ke ikeme mosadi o le yaka di ya bogeke ka di lengwe banna ba le ba kgone go tabankemelela a o sa epolelela Na wa tseba re bolaile keng? Re bolaile ko o ntšha lo bola fela ra fetša ra toya. la epotsa gore e tšhaile ande santefa ka mogolo be le ntse le epofela gausi le batho ba ile ba tlo leja onkwa a pa le seno saena fase
o etsa lentshe ranta o ba 2 ranta ke mosadi ke monna nambile ke community of property le tšiane well mosadi wa po o isale a nyola ko morao nyana kwa o nyalola ba kae gane o nyalola bobedi nna ke nna monna wa bobedi o ne le o ile re sala monyala ko morao welo ba re o buile o ka re o nyaka dithuto tša o nyaka di-resources ebile nna ke mmoditse ka reke a ke itsene a di o founela maphodisa and vole ya o bofa e a ke re lona o monna o gona ka gara sekele ya o ka katela boalo ole nna ke be ke o advisa wankwa kore o nthieletse botse ole ka moruti ke tono founela banna ba le baka ba vi sonti attorneys wakwa ka re nko le nthušeng ga molato o le buale wa lenyalo so monna o ka gara bothata go a thalano o re bereke buang onkole ke tlo o fa nomoro tša bona ko re rambile ke moka o kgone o bolela le bona ba o thuše ka lebaka la gore taba o ke ngalaba awa a tsamaya ke mpopota taba a tsamaya a ke re bjalo nka se gapeletse motho ka sepedi ba reng nama gapeletswa e thuba pitša bjalo nka se gapeletse motho a sa nyaka a ke re yena o reng a sa le di-feelings for nna ee o re a sa le di-feelings for nna aowa Friday Saturday ke no bona a seo dikoloi di ya motšea tše di-different a bolele selo o no botša ngwana re botša papa o ka mo kamoreng o rekile a o etswa gore wa mmotšiša o mokgwetse e ke tswa o bona ranger enwaere koloi tša mekgutahuta tša maatla maloba o folile these e le yona e ka sempalele a ke tsebe nna ka ra ke ne koloi o mphanišetša tabe o enang mara wa tsaya ka gore taba e nkuša bothoko re nyaka banna ba sonti attorneys ba o thuše ka tabe ya lenyalo ka lebaka la gore ke ngalaba lebile re namerete re die conference ka kwa kerekeng ya banna wa kwa ba ile gore ba nyetše le ba ile gore ba ikemišetša o nyala ba ile gore ba nyetše re namere ba kgopela re nama le registere manyalo a lena molao o dule o le gona mo tabeng tša lena a re bolaile ko o thoka information le bolaile ko o thoka tsebo onkole la no kitima la o nyala ka le ge le bona basadi ba pakile wa re motho ke yena wa nama wa motšeng a na ebile taba mepako ga le se ke e lebeleng o bo lebeletseng nna ke lebelela character efe nna ke lebelela character motho ye efe yo le gore a se o e bone a se o e bone community we banna ba maikarabelo basadi ba thomile o le ipeela bana ba bona dikobo tša christmas monyiwa yo aowa DJ ya rena sor